mayam ngasi CHARUSHI gi anouba episode asida mayam bo muka na taram nokjari Mamangi episode sing da aikoina tongan ba mafam mayam ama khak chatminakre aduga chana thakna ba potlam mayam su dum mayam ama explore tawminakre adu ngasi aikoina la ise yamna lapa mafam nate ghari mayam na dum agi background ke ke jo bade ha so khangbiram ba hana chatlabo oi taraga di harvest cafe dane aduga mafam se hana su ai visit tawkre but brunch ki oina hai tare breakfast and lunch mogi menu ama khak anouba ama khak hoi yamna nauna habakbane te hana de dum le adubu masi try yong ta tawdri adu mayam punna tawminna si haina khanbagi aina ngasi se harvest cafe da khoi gi program sina thauram sina pujarakpane aduna ngasi gi kari kari acha thakno haibado mayam punna test tawminna si mayam changasi mayam ngasai khoina order pizarambado order singdo loire puthokpire e aikoina ngasai pibase sigi keno sise the big start hai ko English breakfast harvest ki mogi oiba on way of English breakfast ne aduga sisina Vietnamese fa aduga sina peach no passion fruit iced tea oidoiba aduga sigi sardoga garlic butter ke kai fruits khara so hapire aduga sigi beetroot and ginger oidoine breakfast ki oina diam phabo ko adu si se sigi anisina from harvest site gi complimentary oina pibirak pane so thank you so much masigi damakta su khoi yam enjoy tawzarage aduga ngasi gi se kaino ne brunch hai tare breakfast ki menu oidoine khoina chaba lakpase aduga yam yame taseng baidi oats kumba su phangni adagi sandwich kumba ko adagi Vietnamese ta sigi first khatana tana Vietnamese omelette with ground pork hai si su phangni aduga chicken crepe Nutella crepe makhan myam ama laire ko aduga drinks ta matcha phange aduga mix juice fruit juice hai tare iced tea smoothie milkshake aduga cha coffee loinamak sa phange adunga sigi oina di aina pambado oina order tawjare ado mayamna sigi se harvest cafe da laktaraga su aina khanbada si 9 to 12 oiram doi male pungmapan ayuki pungmapan dagina baro bhaudane basigi brunch menu sing se item sing se phangdoi se sigi matung dagi di amuk moigi ngasai gi afternoon evening gi menu do adu do oina loinam phangani aduga sisina ayukta haitare mayamna yam ngalingai dei oi pungmapan dei haitare khitanga thengna tholakpada breakfast chaba nangdre khotra hairaga su dum la aga chaba yaba mafam oirani aduga
ꯃꯈꯟ ꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯥꯎꯏ ꯍꯥꯎꯇꯦ First say, sise hana try tauke. Okay. Kitang ginger se yaw ine. Beetroot ki mahau su phange ginger se makha lai bai male phangak tri se ko. Aduga kitang tangy oiba citrusy oiba mahau ma su phange. Champra komla gi manam mama hai dare mahau ma. Hawe. Beetroot ki keno man lai bane ba. Magi khoi gi lai bak manam oi kai oi namba ma yaw bane adu du namme. Okay. Adudi keno tau se breakfast sigi ko big start si dagi hekta start tau salas curry ja sige no sigi sar haira je hana ta ho se haira je ne hena phadoi male haksang phaba tau se so dragon fruit se try tau sage I like the taste of nothing kemta mahau yaw dam je Hawe. Ayuk oiba na ko yamna light oiba fruits hai taraga su yamna mild oiba do adu do na nungai dana sida yauri se dragon fruit ne papaya ne watermelon ne tarabus ne dragon fruit mai kelon da kaya kagdre awata bi de wata bi sem janing de do I try to yaw sang manam na me wata bi Hawe hay lối giao thua sẽ quả can là đẹp rồi papaya đi cho ninh bồi đẹp xí sẽ xài đồ mà and then butter sẽ gặp khơi tàu xí Knife, fork and knife thăm như thế. Hawe. Ai thaba mà tàu ghê có. Thế giờ tongan đi oi đôi này tôi bảo anh là thabak sẽ tàu bắt ta rồi. Hào nó bớt xin bắt ta rồi. Mà khơi mặt thèn lắm á. Duga sigi yerum se akoina apamba haibe ai ko haidi aina sunny side ta hon mane poach or su yai boil or su yai aduga adum scramble or su yai makhan loina mak tawbe yai aduda sidi aina apamba gi matung inna ko aina hapchabani gyamen tar aroi doine se dai okay bhap ta dre dai di Yerung gima mucem saninge swaida
Haidra haunaba semgena. This is chicken sauces ne. Sauces is pork lower so ko. Beans. Back beans. How eh? Mishe amna khamin asinbagumbi chabi hainabi habadi ahingbi leidana nute adubu masi khatang grill tawre duna tandare Jangan ketahui mi. Dạ đấy, hậu đấy. Mushroom nè. Yum hậu cái sauces. Next है Vietnamese pho से सी अमुक चा से chopstick से ना try तो सिरा है दना खन बनी दबो खुजन से ना एक कितंग वाहन दौरे दना fork ना दुम तो रगे केम हाफ टू गाइडन try तो गे को how है yam light oil ko breakfast ki damak chap cha ba mane ba ma se as ado aina cha doi jong haidi noodle strand ko chaw ji ga fork se na cha doi se morok saning asu hape ai yam hap khiroi ge haidi ayuk ni na ki jai ba and then was it ke ba phadigom gum ba greens gum ba su yam hap ba ui do khande bhap ta de okay try tawrasi noodles se hana wow how well kianing idu na sai ne morok se hawe hawe khajik kharak na te yam hawe sampra gi asin ma se ju feel to bangam ni ne kharaga hap ke aina di
ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅꯤ ꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ Morok sai. Morok hapubagi. Morok sarin he angang sa. Morok sarabani na hujik ke dawa tai. Thai mahi tha ase. Sitapon mahi ni ko. Hawe chinim de yaude. Chinim de yaude basini ko ina hawe hai to se pa me ba. Chini yaude pam de ba ito. Blueberry tung tung lau bam happy jo. Ai man ba. Aduga ne mayam na aido. Yam yam photo chara di nang bun noi da he loi pa tai ne hai do. Han dai noi re da na. Ado. Keno tawe ba. Ado yam yam photo chara di ai su si re di hai ba ai na hai ge toi si da. Sa de hai ba loi ma ai na. Ai su ke su ngam moe ba. Ho yam da ba portion da bu di chai cha ba yawi ko dum ai na dum cha ba. Loi phuk cha ba yawi ba do ga yam da ba portion hai dai yam ba portion di cha de ba ina loi ma me yam na hen man dro du yu khan do khal la dia ai bu no ye chawe da na bo du gum bu hikta ado sigi force ma di aina loi na cha ga ni ngasi loi na mak cha ga ni yam hau khre harvest never disappoint me ai hawe mo se duga sise kaino khatang natte beef khata natte sisna amuk chicken da su phangni duga kaino se ngasai gi sausage se sidana aina lawsina chicken ne ba sausage ki sina do sina pork da su phangni sisina chicken da su phangni morok se sai ba sa hadi kaino se nate ko morok se ne cha ba kan da sai ba du su morok se dum yawra janing hawe ba kai morok oi ba jano khangde mayang su am kang ni pitru pi ba aduga dum kai sa ba da dumai sai ngasai gi mushroom do du chage chaning e amuka hau ki ba do hawe Duni mayam masigi akoi no order tau khiba achapot mayam se mathang test tau zare hai du madi adum haurani mayam na dum khange kemta topa hapa ga thong ba thak pa natre aduga sardo siga butter siga hawe ko ado ai nga sai do khara ke haini aina kha thok mok tongning bagi hai tare adum yumda gumba chaning ba do ko yumda gumba cha bagi ong do adu da sem bagi aina sem khre aduga disaster tho gamen tadre ado hawe sardo sine aduga kaino siga butter si so hawe aduga sigi the big start se sigi oina aidi first back beans kumba se haidi sigi english breakfast se hai tare aigi first chaba ne te mamang da atopu su cha khre but back beans se aina yam pam ba hina bo oi deba haidi magi mahau se ai pamja de ado sigi sidi hawe adum aduga loi hawe si loi hawe sausage so hawe ai sausage masai shu am pame adugi hawe
pork laurasu yai chicken laurasu yai ngasi aina chabaduna chicken gi sauces ne aduga Vietnamese pho se sidi pho se sidi disappoint tawdre yam thina hawre mayam na la aga try tawba yai adum recommend tawzage hoi haidi masagi oibado moigi lamda chatlaga chadri banina ai khangde ai gi first time di oidoine ado first time sida mahau do aina pam da boirame ka habado oidre bagasu hawre ba ayukta chabe abado moro hapjan base hapirurno aina moro hapado sai aduga moro machang macha se hawbudi hawe ba morok sigi mahawm leidana ko ado hawi ado itaraga su hapjan bi ranu mayamna ayukta saga do pot oibanina shidi hapta bana phare en khalle aina su hapiruranu aduga hawdi am hawe chicken oina laurasu ai sisina aduga ngasigi drink se aina sigi patient iced tea se lawbane order tawbudo ado straw yaudana thakpirame aina ngasai dagi straw su leina adubu hena hawri badi sigi beetroot ki se sine hena hawduna leirame adudi mayam masigi damakta di khoigi charushi gi chapi thakpi se loishanabagi tanjadu su yausalae aduga ngasi akhoina achapu chawa laiba mafam se sisu yam nungai ba haidare haidi serve tawbiba matam da su yam phajana service su yam phajaye aduga mafam sisu yam nungai ba siksu dum uramni myan musikali ri sitlaga maning daga se aduna yam nungai phamba kanda su manung da phangge har su yai ko mayam manung indoor da phama su yai mapan da phama su yai aidi mapan da nungsit ka khara sit pasida nungai bagi sidoina phamme aduga mayam na dum ngahak koithora aga ko ayuki matam hujik oirasu yare aduga nungdin nungdang sisu dum mafam se dum hange aduna nungdang oiraga su dinner chaba oiraga su kaiguma party ama haitare birthday or anniversary makhan ko mayam ama adu dum enjoy tawba lakpi bayani nong phato kaino ma charu se hairaga lakpa du su yam nungai ba hangout tawba nungai ba mafam oini aduga mayam da haizening ma khokna adum su haide hai ko adu su amuka mayam na mathangda chathaning ba sigi mafam simadi yam hawe habado haidi mi abana khangbado akoina khangam da bisu yai dagidi akoina adum chatlakpa mafam se mayamna adum hana na khangnaraga leirabo oidaraga di amuksu habadi hoi khangnaraga leibasu yawe ado daraga su kamai tawbano adu yengmina basu nungdi nungai ado daraga su anauba mafam na di hena nungai gani dana ko aduna sigi anauba sumaina leibane khangna daba singse mayamna khangba lerdi comment adumaina dum haibiramo aduga akoigi thauramsina dum puraga lakna na bo hotna jage mayam punna haidi hauba haize loina makhangmina bado deserve tawidana ko share tawmina seba hauba singse aduna mayam soidana maki comment haibiramo khoigi mathangi episode singda soidana maki puraga lakna bo hotna jage ngasigi damakta de khoigi thauramase matang swaida loisinjari yamna su haure mathangda tongan ba mafam sing amuk mayam punna chatminasi mahau sing explore tawminasi ngasigi damakta di pumna magpu khurumjeni